go na le mokete wa fola mosadi mokete wona o etswa jalo ke our very own Mankabinde, looking so beautiful as always. Mamela ene ka mona o tse o dutse basadi ba meno a proper. Hello kuo le mona kuo kena leqhepeng la rona la Facebook. Actually no, my Facebook page will live le Mankabinde Medumela. Oh. Ala basadi ba step ala basadi asithe Mankabinde. Hi man, what's my holy thing? You have a presence. What's what have yes, you have a presence. We golf shirt, we say sporty, but still how can a man there's a presence about you. Do many some mamedi what's relate? Ere ke dumedise ntle basadi ba step mo mamedi wa Thetha FM. Hohle mo ka tswang o mametse o le teng. O dumediswa ke Mankabinde. O dumediswa ke sera se seholo. Slogan sa ka ke sereng satane ke skatana se kwalang monyako wa dihele. Halala khutlo tharo halala bomme ke a dumedisa bontate ke a dumedisa ka letsatsi le leholo la phomolo ke mametse basadi ba Stepu ba re ba celebrate lerato letsatsing la ka jong. Mamela re se re le teng balagata ka ra batho. Mamela ho nkga ntwe tjhanka ga solutshotetse. Yona ya kubella basadi ka pinifa ka shweshwe ge topo ge sneaker ho tla ba mnate choice ke ya motho ge lipstick ge handbag ge makeup jo mme we hona o swapa ka ona le eng ona le back seat ka pa hayo gona all roads leads to Solutshotetse Fola mosadi. Hey man, fola mosadi ha ke bana le vision ntse ke bua ka taba ya fola mosadi modimo a re ska re fela mosadi re fela fola mosadi wa modimo. Fola mosadi wa modimo. Modimo o etseditse monyetla tlo fola tlo fola mokete o moholo ka Solutshotetse ka di 4 tsa May this coming Saturday, but it's your choice. Sure. Either you taking it or you leaving it. Ho sa kgathaletse against all odds ke tshojwana. Hore na o etsa etseng o fitile ka it doesn't matter anymore. What matters go nka qeto ya go tlo fola ka di 4 tsa May. Nka qeto ya go tlo beya pelo ya hao le maikutlo a o hantle. Nka qeto ya hore o tlo ikamohela for who you are. Oh yes. O le motho wa mosadi o le motho wa mme. Ho sa kgathaletse hore na popelo ya hao e qhadile miscarriage se ka it doesn't matter. Dintho tse qhaleileng modimo o tlisa dintho tsa rona ka tsona o bopa dintho tsa rona ka tsona. Ha re kopane re le basadi ba Stepu re rapella basadi ba bang. Ha ona ntho re etsa mandate wa rona go rapella basadi ba bang. O mong a re ntho tsa ka di tshwatlile la ibe o tshwatlile lenyalo tloho e re tsamang le yena o tseba o bopa manyalo a tshwatlileng ha ibe o tshwatlile relationship kapa ho tshwatlile bana ba ha o mamela mme wa ka tloho modimo e re tsamang le yena ke modimo wa dipitsa tsa di albester e ga e tshwatlile ba e kopanya le ha ibe o tshwatlile ha ke tsebe o tshwatlileng ya hao but ntho nka e tshwang fela kore Saturday things will never be the same. Yes, especially for motho wa mosadi ka ga khutlo tharo ke ala letsoho and surrounding areas. Ntate wa ka ha ebe mo le nteng o mametse ke kopa lo rekela mosadi wa o ticket. Tsa mo rekela bana ba heno ba banana di ticket. A tseba basadi ba Stepu re lemetse ka ga leeto re le batho ba bomme. And bohloko ba motho wa mme o tshwana le main switch. Wa bona main switch ha o ka wa ka tlung o ba le fifi. Sure. O ka ba hata le ntho sa tlamehang o e hata. Mara modimo re tsamang le yena ka lebaka la hore yena ke transformer re lata mollo yena. Ai re lo lata mollo re lo connecta. Sure. Kana ko ngwa main switch o ka wa la o ka kenya plug wa e switch on. It will never connect. Reason being mollo ha uyo.
kore ntate le ha ka rwa ka mosadi wa hae jwa mara mosadi ha ka kgathala o tsebe hore o disconnecta le mollo Sure. so tlo go kopana le modimo di khula box di a kena. Hello. But I always say ha ona ntho bohloko jalo ka o tawa o lemetse nkile ka lemala ke tsa bokatana ba o tawa o lemetse satana ba etsa show ka wena mara o tlo tawa o thabile o lokile bebele re ithabele moreneng haleluya ha o bala ho John chapter 2 Jesu itse ha fitla thola lenyalo le le bodutu wine e fedile it means wine e na le purpose ka ga lenyalo wine e futhuma samadi a monna le mosadi hore bethetse bo hlonolofala Amen. Ibo. bon metlo ho re go bua taba yena bon tate ke kopa le ga ke le bo medi ticket bon tate ke hlokomela basadi ba lona o tla nana mosadi wa o mona le motle o nana go ithekela o ithekela makeup kante o na le monna tshwereng piece shop mosading wa hao ke rata hore ha ona hake e kotsi jalo ka hake ya motho wa ntate a sa fe mosadi wa hae tšhelete e kare monnona ha ka mosadi wa empa tseba hantle ha mo fe tšhelete e kare o hakua ke noa ya masumo e tla ka serata ai ha ona monna ka haka mosadi a sa mo maintain Master. ene nthong le ngo we jang ha hao ka tlung ke we rekileng kapa we patalletseng o ja jwa ntho sa e patallang basadi tlo ipeya hantle hona le basadi ba na le dineo tsa di business o matha ka mora monna kapa ka mora lenyalo le modimo sa o fang lona ba wa le foster o ka bula business ya ba nthongwe ka ga vale modimo a tsosa di destiny helper a ko tle go tlo fana maele bomme tlohong go tlo tsosa ntho tsa rona tse shweleng ke nnete ka ga leeto ka ga bophelo dintho di a shwa re ntse re rapela mosadi wa shuneme a shonwa ke ngwana a qeta o rapela Dafita a shonwa ke ngwana a qeta o rapela mamela lenyalo le a fela o qeta o rapela le a fela lenyalo o fastile mosebetsi wa fela bomme tong re tlo ipeyang hantle basadi ba ba hlolohadi ke batla bua le mosadi ono a itseng ha monna a qeta o hlokala ho ba o thwe ke yena cause of death mamela ene tla be le mohlolo a be a se wena bolaileng monna le gona ho mnate tjeng le bo mankabinde o bonkabinde ntse ba phela mhlamba shuleng o tla bo thwe ke gona di cause of death but it's okay tlo tlo ipeya hantle hore modimo ke monna wa bahlolohadi ke ntate wa dikgutsana le maemong a o ntse ile modimo ke molaetsa wa gona o re yang ka ona ka ga soul sorted hore mamela what doesn't kill you must make you strong haebe o sa bolawa go go kile wa beta le mosadi tlamea yo tise haebe kile a tisa nna ha itise le wena I was brutally raped 3 times so sna mahau Hi. kodwa wa ngabu musa ke yemi ja o batla ba tsaba thone ba tsaba go tswa kae ba tsedi ba tsedi ha batho ba ne ba ka tsaba go tswa kae ha batho ba ne ba ka tsaba there was a time mono shwele teng there was a time mono le helpless teng there was a time batho ba rera go bolaya maga modimo a tsosa Ruben a re kampa mo rekisa Hallelujah. so modimo a fetisitseng nna a fetisitseng basadi ba step a fetisitseng man le man le wena mme wa ka ka o fetisa don't give up there is this chorus that says I just can't give up now I come too far from where I started the worst part of it nobody told me that the road will be easy akuna muntu oshilo kodwa sikuyo indlela ilizwe lobomme kama kgatha ka smart ka be re hlapile re kwaetse maqeba rona re le khaliphini va khali sneaker re hlapile se ba se swabile wa bona ha ona taba go la bohlano o tlo go bala o le jwang taba ya bohlokwa ke ya Saturday mamela ho tla senya ka ga soul sorted mamela modimo ha fitla ka palenyeloi ha le fitla ho Maria batho ba qeta ho hakana basadi ba dumedisana ka bana ba bona ele motho fela wa bona ke bitsa basadi ba ileng batho fela basadi ba sa recognize wing basadi ba sa dumedisweng ka ga di family basadi ba feletsweng ke manyalo basadi ba beuweng bonyopa o thwena popelo ya hao ke le taere mme wa ka le wena wa mewa ha re kgathe nku ka pela kgathe mang kapa mang
ba bitswa bohle ba etsa dibe motho mang le mang a tle mamela lenyalo ya le fitla o Maria basadi ba Stepulere dumela mohauhelwa o le hlono ba basadi morena ona luluana you are so fortunate this Saturday hore na bo mang ba rerileng that doesn't matter a go tlotlofola a go tlotlo ikamohela wena o Josefa wa lelapa la heno hore le heno la ba sa o batle ba you are the chosen one. The Bible says many are called but very few are chosen. And then to kgethueng ya kgeswa and then to kgethueng ya nkga se fela se re ba reng ba mosala morao ba itele pele bomme ka go tlo gutana go ntate o fuwa dijo ka tray a sa gutla a o thola o meetseditse breakfast o mo botsa gore my love o qala ka nna kapa ka dijo o tata o segitla o ba la fotla ka nna kapa ka dijo mosadi o mong a re nna never mamela o ka nna re sitseng ke hola mara ntho e ke tlo go rutanya ga ke spiri tse tshwereng lelapa tray ha itse bo bua tray ha ena matsoho tray ha itse bo hamola fatuku ebile tray ha itse bo ngwathela mara mosadi ya bohlale bukeng ya di profebia e re mosadi ya bohlale a ha ntlo ya hae ka matsoho a hae it's your choice. Bana bao ba hao ntate bona a o sile le bona kapa di mixed version a ke re basadi ba step basadi ba nang le bana ba di different fathers re ke di mixed version di mixed version tseo tsa hao mme ba ka tlo ruta go di handle jwang nka tray o behela di mixed version tsa hao dijo papa ka cabbage ba ise sekolong ka di no-name tsa di teki le di no-name tsa di phahla ba ise sekolong ha o ruta ngwana hao wa moshimane o mo behela tray dijo tsa hae duma tray le mosadi wa hae a kekebe a re mantla dijo ke tseo kapa a re vo sena gugutla a kekebe a dumela ka mpa re mina ngibuyele ekhaya mama wa ngiphi ukudla ngotinye tray so ntho ke batlang go jwetsa tlo ruta sephiri sa o ikokobetsa bo mme re hloka o ikokobetsa o feta ntho ngwe le ngwe wa bona modimo ana ka nna fa motho wa ntate ntho ngwe le ngwe mara a elele go mosadi wa le sephiri a elele go tumfazo ya zokuthandaza ho hlokala mosadi ya mangweleng a tsebang taba ya hae le modimo ho hlokala mosadi a tsebang ho bula outropo tlo ruta sephiri sa o bula outropo o ntsha hempe ya ntate o ntsha borukgo ba ntate o ntsha lebanta la ntate o rapella dieta tsa ntate di a rapellwa haleluya wa tseba nako ke sera ko jwetsa nako ke sera ebile nako e mona mara taba ke a Saturday taba ke ya Saturday ha re kwala ngwaneso ko re fe dintlha ditikete di tholala Shoprite ke 130 kapa computer ticket ha o sa kgona o e reke monyako ka 150 so tets mokete o qala ka 10 hoseng o fitlella ka 5 mantsibuya bomme re apara diphinifa ha o sna yona mofuta ofe kapa ofe wa tradition you are welcome cooler box e ya kena o sa kgathaletse gore na ke ya mofuta ofeng dijo di a rekiswa plate ke 50 rand mme wa ka o tlosa ka o rekile dijo tlo support basadi ba tla ba rekisa mo gore le bona ba isetse bana papa hae taba ya ka ya bobedi ke kopa o dumelle fela ho tla la o sa tsebe o tlo tla jwang kapa o tlo fitla jwang kopa fela modimo a etse plan bo ntate rekelang bomme ditikete bana ba ka rekelang bomme ba lona ditikete bomme ba nang le tšhelete rekela mokgotsi wa hao hore le wena o tlo hore ka event yana mokgotsi wa ka a fola ka event yana rakgadi a fola ka event ya mankabinde ha ke ise bo celebrity a mno re tsa taba ya ka ke mandate ya ka gore modimo a lo fodisa basadi ha o lo fola batho ba bomme serithi sa bona a se gutle malapa a gutle ha re rutaneng ho rapela re rute bana ba rona ho rapela bana beso ke le rata over gutlo tharo ya lekwa and surrounding areas. Thank you for the support ke leboa support is not easy mara ke leboa boteng ba lona especially Theta FM ke a leboa ntse ke kokota ke bulelwa mamati modimo a khotso basadi ba step modimo a khotso le tsantle this show and ka ofela le Theta FM modimo le tsantle a le fetse neng di kwetswe ka jeko le ka jeso nna ke tsamang le yena le modimo ke tsamang le yena
le haebe banna ba le sokodisa ka ditšhelete a lokolle bontate ba be loso ka tšhelete kuvuliwe nyetse be se nyashoshe ukuthi uNkulunkulu avule and the Bible says modimo ha butse ona ya tlakwana wa bona le baloile ba ka zama ha sa butse modimo ha bula le mati o nka diskanigi o thatha nomnyango o thatha nomnyango namahendle ke le ba bana beso la utlwa ala basadi ala